Oke teman-teman, ini sesi sore. Waduh. Iya. Kembang api fit anu. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, guys. Mas Fajar lah keren seneng sisar kasar. Masuk ke YouTube, nih kasar. Usah kali dia. Cut yuk. Cut. Wah, sebenarnya mana tadi? Busuk, Dres. Bener, Dres. Bener, ya. Ada, bawa na. Lambo ni kira kita. Manusia anda kalau boni tak jelatong ko na arap. Jadi ayo tetap mana ni. Belum bisa Dres itu. Mak. Ambo ya kando aing kan. Kando aing. Apa? Kando aja. Kando aing. Extra Jos. Apa tahu main kandang anggrek aja. Tedu. Hah? Tedu. So ni kaya lepas. Melil sudah dua itu. Orang masuk mudah lah. Jadi masuk antara lepas. Beda enggak? Ada lah. Jadi setiap coba panas sih. Wah sana. Enggak, beda sekita. Tiban mengkurang panas mor dulu. Mana kan lo coba sama juga. Pace. Oh, enggak ada doang nih teko aja. Hah? Apa enggak? Mai. Kok dia nak budang tong bulan. Ada nak pula. Ada budang tong beremu. Budang tong beremu. Nak budang tong. Oh, daul. Bergaul. Kenapa apa, Bang? Main yuk, ayo nanti aja nih. Bawa ni nak. Kacau. Bari ya. Aman dia. Mana kau kamu? Yan. Kamu yan. Ayo Dion. Tres number Yon. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Dunia Sar. Salam sampai buru tuli buru, sampai mikir tuli mikir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.